ev pengava 12 İlûnî jî yani em dibînin dijminê me top yekim şerekî li beramberî me dimeşîn. Li her çar parçeyên Kurdistanê ji derveyê Kurdistanê yani stratejiya dijminê faşîst îro li beramberî Kurdan ji bo tunekirina wê, ji bo qirkirina wê, ji bo asîmlekirina wê, ji bo destkeftên ku bi dest xistin wan destkeftan bi temamî yani ji dest derbixe bi hemû rêw rêbazên cuda êrişî Kurdistanê dike. Kurd Kurdistanê dike. Tabii vê derê hareket yani er ku misyona ku dikeve ser milî wê gir qenaeta min bi zêdahî bi cih têne. Fakat di pêngavên wiha de ji ber ku êrêş de yani de ewdiya şoreşê de li ser hemû nirxên Kurdistanê hene, li ser gelê Kurdistanê hene, ji zarokê 7 salê bigire heta însanî 7-8 salê yani êrişekê top yekim li ser Kurdan heye vê demê yani ev pêngava ku wek hareket dayî dest pê kirin ev pêngavê pêwîst e yani hemû gelê Kurd yê ku xwedî keramet, xwedî şeref, xwedî nirx yani bi şehîdên xwe ve bi bedenên ku hatin girêdan ve yani hatin dayîn ve girêdayî pêwîst e li beramberî vê li hemberî vê ewdî îdî serî xwe rake. İdî bi hareket re be bi yek. Ji bo em bikaribîn yani bikaribîn yani tevgera hareket ya beramberî dijmin aktif bikin, xurt bikin. Eğer yani em wek gel en beramberî yani hemberî vê pêvajoya ku hareketi dayî dest pê kirin eğer em di çerçeveyekî tevahîbûnê de çênekin vê demê dibe em zararên mezin bibînin. Çünkü dijmin yani êrişên ku îro li ser me dikin ne asayî ne, ne normalin. Yani di hemû aslan de êrişî me dike. Vê demê madem êrişî me dike ji ber vê pêwîst e em wek gelê Kurd bi hareketa xwe re em çi bikin? Em jî di hemû aslan de yani li beramberî dijminê xwe yî faşîst li beramberî îxwanete em mücadele xwe bidin meşandin. Ji zarokên 7 salê heta 7 salî yê xelkê mexmûr tê xwestin gir qenaeta min ev e. Ji ber me govdî jî got pêwîst e em ji hemû parçên dîn Kurdistanî zêdetir pêwîst e 24 saetan em li ser vê bihezirîn, bifikirîn ku em ê hîn behtir çawan bikaribin vê mücadele aktif bikin. Bangawazî hem li ragiştiya Kurdistanî hem ragiştiya cîhanî dikin ku li beramberî vê faşîzma zulmkar û xeyalên İmparatoriya Osmaniyan dixwaze li rojhilata navîn bilav bike rawestin çavê xwe li qirêjî û gemarîn wê nedînin. Wekî ku em dizanin îro kecekê pêngavek daye dest pê kirin demdema azadiyê ye. Ev pêngav jî ji ber bi taybet em bêjin ji bo azadiya rêbertî ku bi fîzîkî êdî. Ji ber ku hani her ku diçe tecrîta ku li ser rêbertî girantir dibe. Devlet jî em bêjin di şexsê rêbertî de tecrîtekî girankirî hem li ser rêbertî hem jî li ser gelê Kurd dide dest pê kirin. Ji ber vê çendê jî em bêjin giringiya vê pêvajoyê, giringiya vê pêngava ku kecekê avêtî pir giring e. Wekî gelê Kurd jî em bêjin pêngavekî wistan di vê pêvajoyê de wê ji bo me em bêjin hem azadiya rêbera ku hem azadiya em bêjin welatekî ku em bikaribin bi rastî xwedî nasnameya xwe derbikevin. Ji bo wê çendê jî pêngavek wistan di vê pêvajoyê de ji bo me pir giring e. Bi rastî çend pêngav em bêjin di demên derbasbûyê de jî hatin avêtin em bêjin her çi qasî weke vê pêngavê nebe jî ji ber ku hani îro li her çar parçeyên Kurdistanê li welat ji derveyê welat pêngav em bêjin bawayekî herî aktif tê meşandin. Ji bo wê jî em bêjin li hemberî dagirkeriyê li hemberî zoriyê berxwedanekî wistan pêngavekî wistan wê bibe cihê serkeftinê jî ji bo hem bêjin gelê Kurd yani ne tenê gelê Kurd ji bo tevayê em bêjin gelê li cîhanê ji ber ku îro cîhan hemû dibin dorpêçekî em bêjin desthiladariyê de ye. Ji bo wê çendî jî bi taybet ji bo gelê Kurd pêngavekî wistan di vê pêvajoyê de wê bibe hem rizgariya rêbertî bi fîzîkî hem jî rizgariya Kurdistanê. Divê em weke wargeh ne em bêjin em pêşgiriya pêngavê dikin bi rasterast divê ku em li gel pêngavê bin. Weke wargehê jî em bêjin pêşwazîkirina vê pêngavê bi rastî bi her corê aktiftir li her şiklî em bêjin çi awayê çalekiyan be çi awayekî cudatir be
تبلیبون و پنگاوی هات چیکرن براستی امیجن هانی جبر کو جه کی وک وارگه به تایبت کو اف چند ساله د پنابرتی د زور زحمتیان د درباز د به هر جه کو امیجن گل کو زیادتر زور کشاند وک وارگه ام ببیجن جه خو لگل وی پنگاوی گرتم براستی جه کی تایبت هانی ام بیش نه ام پیشگیری دادن ام بسا راست وکه گل وارگه لگل وی پنگاوی نه جبر که هانی جه کی وکه وارگه ایرو به چند خب زمان خو ام بیشن بوی آلترناتیو جبو توای کردستان جبو هانی ام بیشن گل کو لکردستان جدر و کردستان جیان دکی هم ام بیشن دالی چند خو هم دالی زمان خو ده ایرو آلترناتیو که کل وارگه هاتی جیان کرن براستی ام بیشن لجه کی دیتر تنیه جبوی چنده جم بیشن پیشوازی کردن و پنگاوی براستی ام بیشن باوایی که هری گران بها هم دیگران ها و دایر راستی جی هم جم بیشن باوایی که هری باش پیشوازی کردن باندوریا و پنگاوی ام بیشن لسر گل وارگه گل کردستان جی باندوریا که ام بیشن دالی ارین دکرن جبر کارت گلان جزانیه دم آزادیه ام بیشن اف پنگاف و راستی جی ببه پنگاوی که وسان که هم جبو گل کرد آزادی بینه هم جبو گلن کل جهانه جبر چنده جباندوری که وسان دالی ارینی دکریه او دوی بکجی ام بیشن هم جبو خوشیان کردن یک ناسنامه که نو هم جبو ام بیشن ناسنامه آزاد جبو چنده ام بیشن باندوری که ده هر عالی ده دوی ام بیشن وکه گل کرد جام گرانبهایی که وی پنگاوی بزانبن اموسا خاطر لیبک. بانگامی جبو توای گلی کرد به تایبه جن به تایبه جوان جبر که هنی دوی پنگاوی ده ام بکاربن رولا هر گرینگ رولا کد که وستر ملی ما چه به اموی رولی بلیزن. بانگامی جبو توای گلی کردستان ولات ام بیشن گلی کج در وی ولات ام خودی لوی پنگاوی در بکوین خودی ام بیشن لربرتی خود در بکوین خودی لناسنامه خودی لولات خود در بکوین ایرو اگر ام بیشن زارو کی وی ولاتی لهمبر همو شرط و مرجن ام بیشن دجمن لبر خود دن دوی وک گل وک کجی ام بکاربن خودی لوی پنگاوی در بکوین دوی پیواژه د از بیشم ام بگوین سرکفتنه تقص ام سر بکوین جبر کو دم آزادی هاتیه دم ام بیشن آزادی ربرتی به فیزیکی هاتیه دم ناسنامه کی آزاد هاتیه جبر وی چنده جبانگام لتوای گلی کرد لتوای جن و جوانان هیا کو ام باوای کی هری گرین خودی پنگاوی در بکوین